Pemirsa ring sejroning neus penincapan kasus demam berdarah denggi DBD saning limbak ring daerah sampun nangyang rasa osah sejabaning ring Denpasar. Duaning nenten nyih nayang penincapan nanging pemidabdab antuk nambakin inucap patut kemargian. Sile tunggil sane patut kasiagayang inggih punika anggaran. Warsane mangkin, Dinas Kesehatan Denpasar nyiagayang anggaran dana fogging fokus langkungan Rp3 juta. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Ana Agung Ayu Chandrawati Mausang, saking wilangan inucap sampun rumasuk gaji petugas fogging miwah ULV. Inggian nyani rau saking bahan bakar miwah pelumas fogging langkungan sama Rp1 juta. Raris gaji petugas fogging fokus miwah ULV langkungan Rp1 juta. Lianan punika wenten keanggen masker, respirator, majang petugas fogging langkungan ayute miwah langkungan Rp5 juta anggen aki ULV. Raris kasiagayang anggaran gaji jumantik utawi juru pemantau jentik ring Kota Denpasar. Rau mangkin Denpasar medue sama 13 diri pegawai jumantik. Adiri pegawai molihang sangu siki tengah yuta abulan dados nyane anggaran gaji warse langkungan Rp7 juta. Lianan punika wenten taler petang dase kali diri koordinator jumantik antuk sangu kali yuta nanggu 700 abulan. Mangda kauningin daweg bulan Januari kantos 17 Maret warsane mangkin kauningin wilangan kasus ring Kota Denpasar kepanggih 115 kasus. Sane wedar ring Januari 3-4 kasus, raris ring Februari petang dase kali kasus, miwah Maret kantos tanggal 17 wenten 3-10 kasus. Manut dane sayang sareng warsane lintang, wilangan kasus DBD warsane mangkin nedunang. Tios fogging fokus saha nedunang petugas jumantik paiketan dane taler ngijenin pangruhan antuk rajak ngelaksanayang pemberantasan sarang nyamuk utawi PSN. Asa punika taler para jumantik taler ngelaksanayang kunjungan rumah antuk nyelehin kuentenan jentik saha ngijenin pangruhan majang kramene. Paiketan dane ngabdiang sampunang kantos wenten genah penampungan toye antuk nambahin panglimbakan lego. Tetujuan nyane mangde nenten ngelaksanayang fogging nyabran wuku santukan ageng pisan prebenyane saha efek fogging nenten becik majang kesehatan. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.